Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Barim jong Narcotics Control Bureau NCB Mumbai Zonal Zamir Wangkhedi ulong ha Bombay High Court ba setia kata kajing dawa pisa na u Shah Rukh Khan ban penlaj u khun jong u Aryan Khan hadin bola syakem hakbai day batki kam drugs Mukhtiar u Wangkhedi u abad ponda ulay sat u new saheb ke Indian Revenue Services IRS persya FIR halsnam ahjar pulai balabo dekat Central Bureau of Investigation CBI persya u ponda ulong hakmat kami bishar u Chief Justice Shri Chandra Shekhar ba Justice Suman Shyam banakaliang jong Wangkhedi sedia kata kajing shim pisa na Shah Rukh Khan katkum ke FIR jong CBI lakan noru ba Wangkhedi ul batkiwei kila dawa kumba arfusan kelur tengkano Shah Rukh Khan ban pelat yu Aryan Shushu panda ulong mereka CBI setia kata kasebut persya yu Wangkhedi polo dawa pisa yu kumanchpen mau bakan Narcotics Control Bureau NCB kelayo Kyntait badan kejing penyat drugs haka cruise ship Cordelia hakaba anda penlong ya kejing khenra lakem no yu Aryan Khan ka CBI kal register case persya yu Wangkhedi hapok section 6 B ke Indian Penal Code ba section lais pa pra IPC kumjuru daka ta kajing dawa pisa hapok ka Prevention of Corruption Act yu Aryan Khan lakem na ka Cordelia cruise ship haka atrik jong Oktober ajar phawai ke NCB kala chat sheet persya ya ka sangut tangba la pelaj no yu Aryan Khan